Mbukeli ngasekhaya njengamanje samukela sigadla sanyama safela emazweni ndaba zabantu zakhulumisa khuluma Phoyisa ayikhona dokotela kwaJo mkhulu siyakwamukela nawe umkhulu nje khehle lami umkhulu nawe umkhulu kakhulu kwaJo abantu bakuthanda left and right akuqhubeke futhi sakubusisa thina mina ngilokho ngiyibuze njalo khehle lami ukuthi isebenza kanjani lento khehle lami sibona kungena ingcingo ngapha nangapha sibona abantu bakufuna ngapha nangapha kanti ungekho useMozambique njengamanje sizokuthiwa amabomba abheke eSt uyakwenzani uya kuphi eSt kwenzakalani khona ngise Port Elizabeth ngomhla ka1 1 April khehle lami yebo ngise Port Elizabeth uzobuse PE ngomhla ka1 PE kunendawo lapho kuthiwa kusegqibeka abanye bathi kuseTinere ngiyobe lapho ngiyobeka kahle ugogo ukhona ugogo uphuma la ekhaya sesimthwasa isikhathi eside kakhulu kumanje siyombeka ebalazweni ukuthi abantu baye kuye bawuthola usizo kumanje sengithi ke mina okhona nofinyelela kuye manje le video akagijima lapha uthatha uhlanga lwemali ayothatha uhlanga lwempumelelo ayothatha uhlanga lwemali akakulwemanga ukuthi yonke into akayivuleke lobe lukhona uhlanga lapha wonke umuntu akaphuthuma ekhona namabhodlela enhlahla ke kukhona abantu abafuna inhlahla zabo ngenkani abaphuthume lapha nakwaJo shuthi sithi nawe PE nawe Gqeberha ani umncinyana isigadla siyeza lapha phela ubonakala kalula mkhulu abantu abantu bahlezi ubona ngemali wekwaJo abantu abaningi bahlezi bayibuza ukuthi uthatha wekwaJo phela mina nguJesu uJesu akuyena umuntu ovela umbone nje kalula Jesus hayibo mina nguJesu akamhlabelingana mina ngibonwa nje kanzima angibonwa kalula ake sihlanganeni khona lapha eTinarha ngiyacela sipheleleni ngobuningi bethu abafuna usizo nabadinga nje umthandazo ngibe ngibabeka izandla bephile isikhathi zona niyazi isikhathi kuyasetshenzwa kodwa ke inombolo nayi 072 737 8514 ningafona kwenye ke number nizoyibona igijima ngaphansi lapho ekagogo enizobe nibhuka kuye esiya kuyena ke ngapha bese nisikhomithi nisizakale ngawo umhla ka1 walala wasala ngilethe impumelelo emva kwephasika sobe siswelile so weli phasika sithi siweli phasika sengikhona manje mase ngikhona kungabuyela emsebenzini uxabana nabantu ungabuyela emsebenzini bayokuxosha uphume ephasikeni dlula uthatha amandla kwasigadla kodwa ngiyobe ngitholakala khona le Port Elizabeth mhla ka1 April but base PE shuthi nenhlanhla sobe sithi #uvukile lapho ngomhla ka1 April uvukile uJesu phela nguJesu kwaJo ngicela wangikhawule ngizathi inhlanhla lapha akube kuhle siyabonga akube kuhle